Reba rero kuntu kareza ubutuza n'ubutako ngo kayemo kare ya televiziyo. Ya televiziyo niyo wayiguze sha. Waba warayiguze se iri mu nzu yawe. Ako sha usigaye umenyera. Nani sone usigaye wicaye muri salon ngiye nanjye nicayemo. Ariko boss imirimo mba nayirangije. Sinzi rero ikibazo aho kiri kuba nakwicara muri salon tukarebana umupira. Mwirukanye se byo nta kibazo kirimo. Kwa rero. Hello Karenzo. Hello bwana Nyakise. Makuru. Abantu beza turashima Imana. Cyane natwe kabisa turaho ariko tuburanye ope. Cyane kabisa ubwo se nkubaze. Mbaza ndakumva. Ugira ibintu by'imipira ngo mwisure terene match igiye kuba mukanyara. Cyane nanjye nyireba. Ahubwo se yagiye gukina iyihe ko mu gitondo urubuga rw'imikino rwancitse. Nahise naracira isura byacakiranye. Ndakanyira atera nshigati icupa ry'umusuni gure desi yanyirago ngo bazitaba mu kimbo kipe. Arsenal yese kica gakipe. Yica ariko ko Chelsea tugiye kwica ikipe. Mu magambo make ufana Chelsea. Ongeraho ngo ntanayipfira. Ye baba we. Wambore ko kukaza ukariranga mu goko ngewe ndanagwanagura ndi inshuti yawe. Oya reka ze ahubwo we byizabwira madamu wakabagiye ko byabari gisukubonye uri kurira. Banguka ugabanya amagambo uri bintu Arsenal yangiye kugukorera. Banguka. Sawa reka mbanguke. Banguka kabisa. Arsenal yangisha. Uretse ko Real Sport ejo bundi kiwe. Abana gakipe na nazi ngo ni Chelsea niba nako muri Turukiya. Wakarahanga Arsenal. Aza rero ibintu tuyisenge Jacques twaguze ejo bundi agiye kumukorera. What? Hey! Kado. Karame boss. Hari ubwo ibintu bya match bice kwiyeshenera. Bisasa ubwira umuntu kuri telefone ko usanzwe uzireba. Shyira kuri chaîne usanzwe uzireberaho nyine. Ntabwo nibuka neza ukuntu bayita. Bayita Match TV1. Bayita Match TV2. Ntabwo nibuka neza kandira. Ni Canal Plus Sport 1. Ako si uko kiryo zira bya irinja mutseri. Ngayiberwa impamvu nibukaga mu kajambo ka kanari. Ngo Match TV1. Mukunzi wa Match ara. Karibu Karenzo. Star murakoze cyane. Ewana kabisa ndabona uhageze. Cyane ngomba kuza tugatangira na match atajya mwumva gutanga ikibazo bwa ko rwose match yatangiye atanahari. Ariko se Nyakise kutambwiye neza. Arsenal buriya ko kurayifana. Kwifana gusa se ahubwo. Ngahambwira atagiye kwifana ryari. Kera cyane pe ibaze ko natangiye kwifana kera hagikinamo umukinnyi bitaga Lionel Messi. Ngo Messi. Messi kabisa wari uzi gukina umupira by'akataraboneka. Reka. Messi ntabwo yigeze akina muri Arsenal. Yego se? Kuko yakora mu Academy ka Barcelona, aza kujya muri Barcelona nkuru ngo ari muri PSG. Ahubwo ubwo birashoboka ko usigaye akina muri PSG ari umwana w'ungo wakinaga muri Arsenal, akaba ari impamvu basigaye bitirana. Kuko ndabyibuka neza yacaga ku ruhande rw'ibumoso azamuka n'undi mukinnyi bitaga nde Kabangu twita. Aho Dangonde. Ahubwo ndabona match igiye gutangira ikatera ibintu Arsenal yangiye gukora agakipe. Ariko shaka tugiye kubasakamburira mu biki. Tuzanye usakamburisha umunwa se tuzurebe. Ako subundi Karenzo we wambaruke katugashete nkakwemeza. Dushete nyengeza ari kibazo mfite. Kanzire nkuri akagabo hanga abanyarwanda muramureba. Dushete sha cyangwa ufite ubwoba. Ubwoba bw'uko ibintu ndabikumara hariko. Kado meze yakayihana noneho tunabisinye utaza kunyihinduka n'inkorya. Kande ubundi se kugira ubwo buntu akizo nk'udombe tubiri. Dombi tubiri nyine. Somo wowe urabumbwira.
ibi ni bicyushese. Nanditse ibintu bidasomeka se. Oya ibi bintu wanditse si uburiseri. Mo wadanyisiriye we cyangwa n'ibiki nongeyeho n'ibindi sana hano. Lex ibintu wabitekerejeho? Nabitekerejeho ahubwo nawe ugiye wandika ibyo ushese mashi itararangira. Ntare. Okay. Bagiye sasa. Tamvuni intebe se. You think say they wise? Babonye byatangiye kuza. Yes. Boss ko bimeze bite? Nyohereza dina nini n'abakarani nka bane. Hamano no muze naho tunushaka kudeposa ariko wohereze nini kuko harimo n'intebe. Nushaka kugira batanu nta kibazo. Babanguke ubundi babitware. Nshaka kubyimura mbitwara ahandi tu. Okay. Babuka. Voilà. Mada. Nibikisi. Wanze n'ibiryo nkaba nirira ko nishonje. Bivuze ko n'ibyashese byose utabyibuka. Kandi koko navuze ko madamu nahisha kiraha ibiryo byose arahita nabijyana. What? Ambo ndabona ibintu byose no 10 bishize ahangaha. Hasigaye ikintu kimwe gusa kandi cyo nakijyanira. Ariko mana yawe. Hari n'ibindi washese? Wasisheta amafaranga bikarangira. Nyine sinayashise. Ngaho nagifata gire vat vire mu. Subundi ni. Madam. Haguruka tugenda. Wininza nawe yagushese. Jesus! Boss ubundi bite byawe? Ni bibi. Boss ubundi washese mabuja utekereza. Numvaga mfite icyizere. Cyizere se cy'ibintu utazi. Ubundi kutajimenya ibintu by'imipira Rwanda niki? Umure cisi tuzayishyura nidukina kuri stade regional. Ara kuri stade amoro twakinaga hanyereraga.